خلاص. بسم الله. Prepara nomás posible. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: الأصل السابع منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة في منهج التلقي والاستدلال اتباع ما جاء في كتاب الله عز وجل وما صح من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، والتسليم لهما. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يتي الله سبحانه وتعالى تدن موندو توودو سنيدو حندو يتede yentori yo juulu enelaaɗo men on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam omo o nuli e meɗen sabu yurmede. Yo juulu e sahaba ɓen fof, o juula e hoore kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkuno kan. Allah tawara kan dina jokkuɗen, allahumma amin. Walli fiiɗo on ɗo yo allahu yoɓmo ko moƴƴi, o addani en ɗo lasili jeɗɗaɓo on. O wi al aslu assabi'u, lasili jeɗɗaɓo on, bindere jeɗɗaɓere nden ɗum woni manhaju attalaqi wal istidlali inda ahli sunnati wal jamaa, laawol ƴettirgol dalilji ɗin e laawol dallinorgol dalilji ɗin. Ka nde fedde ɗo ahli sunna wal jamaa kamɓe ko laawol holngol ɓe waɗi ma ɓe rewata fi janngugol, fi ƴettugol diina maɓɓe kan. Attalaqi ko ƴettugol, mana janngugol diina kan, ko honno ɓe janngirta diina kan, ko honto ɓe ƴettata diina maɓɓe kan, ko honno ɓe dallinorta, ko honɗum ɓe dallinorta. O wi no jeeya e lasliji finde e feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen, ɗum woni ahlu sunna wal jamaa, kala manhaj ko méthode, ko laawol attalaqi ƴettugol diina kan, wal istidlal e dallinorgol ngol. Kamɓe manhaju maɓɓe on, laawol maɓɓe ngol, ittiba'u ko jokkugol ma jaa, ko ari kon fi kitabillahi, ka deftere Allah azza wa jalla, wama sahha e ko selli kon min sunnati nabiyihi e sunna annabajo Allah on, ɗum ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, zahiran ko feeñi e muɗum, wa batinan e ko suuɗi. Wattaslimu lahuma e jebbilanagol ɗiɗo ɗiɗi, ɗum ko alqur'ana on e sunna on, ko ɗo ɓe ƴettata diina maɓɓe kan, ko ɗum ɗo ɓe dallinorta. Kala ko ari ka alqur'ana ɓe jaɓi, kala ko ari ka sunna selluɗo ɗum kadi ɓe jaɓi, ko feeñi e ko suuɗi. Ɓe jebbilani ɗi kadi, ɓe jaɓani ɗi fes, ɓe lappani ɗi dande. Ɓe yiltata hay fus e muɗum, ɓe yeddata hay fus e muɗum, ɓe sikkitata kadi hay fus e muɗum.
قال الله تبارك وتعالى الله بجو سنيدو towɗo on o daali fi hollugol wonde ko ɗum ɗo hana jokkede daltinorgol dalil on ko foti on tigi ƴetta ka alqur'ana ma ka sunna nelaɗo sallllahu alih wa sallam selluɗo o jaɓa ɗum kadi o jebbilano ɗum kadi allah subahana taala o daali wama kana li muminin hanana foddana gomɗinɗo gorko wala mu'minatin wona gomɗinɗo sonnajo ida qada allahu si tawi allahu on ñaawi wa rasuluhu e nelaɗo makko on allahu ñaawi ma nelaɗo makko on ñaawi amran hunde fiyake ɓe wi'i ɗum ɗo no harmi ma ɗum no dagi ɗum ɗo no moƴƴi ma ɗum ɗo moƴƴa ɗum ɗo yo rente ma ɗum ɗo yo waɗe hanana julɗo gorko ma julɗo sonnajo an yakuna lahum nde laatantoɓe kamɓe alkhiyaratu suɓagol min amrin e fiyake maɓɓe on fodda hana allah e nelaɗo ñaawa goɗɗo inna a min kadi noon la jogui toon feere min ɗum ɗo min nani mi faalira min ko ni mi faalira foddana julɗo si allah ñaawi ko yontigi inni sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka almasir sillaɗo ñaawi ko yontigi inni sami'na wa ata'na wona yo wi mi suɓay ƴetta ɗum ɗo acca ɗum ɗo wa man ya'si llaha mo yeddi allah wa rasulahu o yeddi nelaɗo allah on faqad dalla haray o majji dalalan majjere mubinan ɓangude feeñude kadi wa qala annabiyu sallllahu alayhi wa sallam allaɗo allah ummaki fi hollugol en wonde haray ko ɗiɗo woni ɓulli ɗiɗi ɗi yimɓe ɓen ƴogata dina kan e mum ko ɗiɗo dallinorte nelaɗo maki taraktu fikum mi acci e mo on mi accani on amrayni piiji ɗiɗi lan tadillu on majjata muk ma tamassaktum bihima fanne hiɗon jogiti ɗin ɗon ɗiɗi honɗi woni ɗin nelaɗo ɗi tawata si min jogiti ke ɗin ɗon min majjata si min nangi ɗin ɗon min majjata si min hutoriɗi min majjata ɓawo ma o maki kitaballahi ko deftere allah nden wa sunnata rasulihi e sunna nelaɗo makko on ɗiɗo ɗiɗi mi accani on ɓawo am fanni yon jogiti ɗiɗo e ɗon hutorde on majjata ɗo ahlu sunna wal jama ko ɗo ɓe jogi alqur'ana on sunna nelaɗo on o hadis ɗo ko fillimo ko imamul hakim naysaburi ka mustadrak makko cheikh albani maki himo selli ka almishkat wa ahlu sunnati wal jamaa yimɓe sunna yimɓe jama on la yaquluna ɓe innata kamɓe kitaballahi awalan deftere allah nden taho menen ko deftere allah nden thumma sunnata rasulihi sallllahu alih wa sallam refti noon on tumati sunna nelaɗo on ɓe waɗa ɗum ɓe ɓurdina ɓen awa ko qur'ana on taw ko si tawi ala ka qur'ana ko si tawi ɗum ɗo ɗumannaki si wi en noon fi sunna kamɓe na noon ɓe wirata bal accu kamɓe ko honno ɓe wirata ɓeyna kitaballahi wa sunnata rasulihi ko deftere allah nden e sunna nelaɗo allah on ma'an kanji ɗiɗino li anna allaha taala saabu allah towɗo on qarana o hiɓɓidiri sunnata rasulihi sallllahu alayhi wa sallam sunna nelaɗo makko on ma a kitabihi wondi e deftere makko nden o hiɓɓidiri ɗi fi kathirin e ko heewi minal adillati e dalilji ɗi dalilji heewɗi allah subahana taala o hiɓɓidira e deftere makko nden e sunna nelaɗo makko on ko ɗum waɗi nawigol awa ko kanji ɗiɗi ɗi yaaday wa farada o farli ta'atahu ɗoftagol mo ngol kanko allah wa ta'ata rasulihi o farli ka ɗoftagol nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam ala ibadi e hoore jiyaɓe makko ɓen o wi ɗoftelan ɗoftoɗon nulaɗo on mo ɗoftike nulaɗo on hara o ɗoftike allah o wi wa sunnatu rasulihi sallllahu alayhi wa sallam sunna nelaɗo makko on kanko allah sunna nelaɗo on mubayyinatun ko ɓanginay ɗum ko laɓɓinay ɗum ko fense fensennoto ɗum
lil ma'na wonande fandare ma'na alladhi nden aradahu llahu ta'ala nde allahu muuyi fi kitabi ka deftere makko al aziz teddunde wa shar'i ka sharia makko al hakimi ñeeñuɗo. alqur'ana on heewi kon watta détail. alqur'ana innayi ñinne julde darane julde kono ko honno juulirton ko darɗe jelu e ruku sujudu tayya ko jangete ka ruku ko jangete ka sujudu ɗum ɗo ko sunnanela ɗon ɓanginta ɗum ko honno Allah muuyi e nde julde yen ñinnu julde yen darno julde nden. kono alqur'ana inna yen ittu zakka kono ko jawle honde ittete zakka ko jelu ittete ko honno ittirte ko fewndo honde ɗum ɗon ko sunnanela ɗon sallallahu alaihi wasallam ɓanginta fandare Allah nden e ɗum ɗon. la yasugu li ahadin newnantaki hay goto saaga ko newnugol ɓe man sawwaga laka hada ko mo newnama ya waɗɗum wa saaga liya sharabu wa kuntu gablan akadu agussu bil ma'i l furati o wi newanimi ndiyan wa saaga liya sharabu yargol ngol newanimi wa kuntu gablan an ɗo ko nawnuɗo ndikki o wi joni mi yaray hara ndiyan ɗan feƴƴay ka dande hara no weeli wa kuntu gablan mi wonini ko adi ɗum ɗo akadu agussu bil ma'il furati hari mi embay ɗeɗɗorde ndiyan laaɓuɗam lewñuɗam welɗam saabu nawnare nden ɗo ani saaga ko newnugol newnantake hay goto ayyan kana wonɗo wo wonɗo mukhalafatu sunnati lundago sunna o newnantake hay goto bada an tablugahu ɓawa sunna on hewti on tigi newnantake hay goto konti mari martaba wo sunnanelaɗo on hewtugol on tigi o anda sunna on o inna noon min joni min ko lawol angol o lundo sunnanelaɗo on taw ha joni hay hunde jokkama newnantake hay goto. honno waɗi qala allahu ta'ala allah towɗo on o daali wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. allah subhanahu wa ta'ala o ɓangini ɗo o kanko cippini alqur'ana o kono ko hombo fense nanto alqur'ana o yimɓe ɓen firana ɓe. o wi wa anzalna men cippini ilayka faade e maɗa yo muhammadu addicra jantore nden ko alqur'anare nden min cippininde e ma fi honɗum litubayyina linnasi ko fi ya ɓanginan yimɓe ɓen ya laɓɓinan yimɓe ɓen ya feññinan yimɓe ɓen ya fense nano yimɓe ɓen ma nuzila ilayhim konko cippina e maɓɓe ko min cippini alqur'ana on fi an ya ɓangin alqur'ana on ɓangirana ɗum yimɓe ɓen la'allahum no gasa kamɓe yatafakkaruna ɓe miijitoto ɓe waajito. holli sunnanelaɗo on ko o firata alqur'ana on no woodi nokkeli buyka alqur'ana ñawoje ɗen no mumi wiyama tun yen waɗu kono ko honno waɗirte ko sunna on yetto en ɗum. wa ahlu sunnati wal jamaa nde fedde ɗo yarawna hiɓe yi'a kamɓe ittiba'a hadi nabi sallallahu alaihi wasallam jokkugol peewal nelaɗo ngal iwtira ɓaawo maggal wa sunnatihi e sunna makko on kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fi kulli saghiratin e kala fanɗungel wa kabiratin e mawnungel wa taslima laha e jebbilanagol o sunna nelaɗo hiɓe yiya ɗum ɗo sabila rahmati ko ɗum woni laawol yurmede nden wan najati ko ɗum woni laawol daɗal ngal wal fawzi ko ɗum woni laawol malal ngal malegol biridwanillahi jalla wa ala fi heɓugol wela e allah o towi o mawni o senike. nde fedde ɗon o yiya wonde fi yo neɗɗo on yo hettu laawol ka yurmede allah nden woni ɗon yurmede allah nden hewtamo o daɗa o male o gañora heɓugol wela e allah allah weltanomo ɗum ɗo
ko si on tigi iwtiri ɓaawo sunna nelaaɗo on ɓaawo peewal makko ngal eɗi fop ko janɗi o e ko fanɗi o jebbilano ɗum kadi o jaɓa few tawa o andata sunna o ina non ɗum ɗo no fanɗi ɗum ɗo a modi ɗum ɗo kadi ala ko jokki ɗum ala ko tampini hoore mum fi ɗum ɗo tun oɗon kadi on soñja yimɓe ɗum ko sunna ni ko honɗum kadi mo waɗali sunna ɗum ko honɗum sunna ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu sunna ko tawata sa waɗi hay ɓay baraji sa acci ɗon hay fus jokkama a letatake ahlu sunna wal jama kamɓe hiɓe yii wonde sunna on ko ya jokku ɗi fop janɗi fanɗi jaɓa fiya won daɗu fiya male fiyo Allah weltanoma dalil muɗum qala Allahu tabaraka wa ta'ala Allah bajjo seniɗo towɗo on o daali wa rahmati wasi'at kulla shay فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم وتجي آية كنو آية نجوتي كنو كنو دو وني كو فالا أدودكم وجه موضع الشاهد أنكو دوني وي ورحمتي الله سبحانه وتعالى وي يرمي عند وسعت ياجي يا جني كل شيء كلا هونde no suddi piiji ɗin fof no wawi natugol ka yurmede am fa sa aktubu ha mi windanay nden yurmede an ɗon e daɗal ngal e malal ngal mi windanay ɗum lilladina wonande ɓen yattaquna ɓe no hula wa yu'tuna zakata heɓe itta zakka kadi e jawle maɓɓe ɗen no haniri noon walladina ɓen kadi hum kamɓe bi ayatina ayeji amen ɗe yu'minuna hiɓe gomɗini hiɓe hooli allazina ɓen yattabi'una hiɓe jokka arrasula nulaɗo on annabiya annabajo on al ummiya neneyankojo on mo windata janga windanta hoore mum wawata windude wawata jangude alladi on yajidunahu hiɓe tawa mo maktuban no winda fi makko on inda on ka maɓɓe fi tawrata wal injil ɗo allah subahana taala o wi o windanay sa aktubuha fa sa aktubuha mi windanay windugol ɗo ko tabintinnalngol ko yoɓugol ko waɗɗinalngol yurmede makko nden o windanay nde yurmede makko ɗon e malal makko ngal homɓe ɓe sifoɓe ɗi sifaji ɗo alladina yattaquna hiɓe huuli allah huloɓe allah ɓe goo hiɓe itta zakka e jawle maɓɓe ɗen ɗiɗi hiɓe gomɗini ayeji allah ɗen e sharia allah on fuu woni tati hiɓe jokki o nulaɗo annabajo siforɗo ɗiɗo sifaji ko o nulaɗo ko annabajo ko o neniyankojo neniyanko ko mo wawata windude wawata jangude ko winda on mo tawata yajidunahu maktuban indahum moɓe tawata no winda fi muɗum ka defte maɓɓe nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wawata no windugol kadi si windama on holla ko si tawi o hollama ɗum ɗo o janga kono kanko tun o yiyata karfeje ɗen o jangana hoore makko ɗum ɗo ne hikima mum no woodi si tawi no hara nelaɗo windanani hoore mum jangana hoore mum yimɓe ɓe ginnano o alquran kono ko go yahi o copie ɗum o windi andi ɗo ko ɗo woni ngalaw on o windata o jangata ko winda o addi ko tawata windoɓe janga ɓen wawata addude wamum andi woni ngalaw woni mujiza enen si tawi neɗɗo wawata windude wawata jangude ko winda haray ɗum ko ayibe e makko enen kono kadi laaro ɗum ko mujiza ko teddungal iɗan holli wonde ko jokkugol nelaɗo ngon sallllahu alih wa sallam ko ɗum watta ha allah windana goɗɗo yurmede mum nden si on tigui heeɓi yurmede allah nden haray kanko heeɓi ko ɗaɓɓa kon wa ahlu sunnati wal jamaati nde fedde ɗo
يتبعون بعد سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين من المهاجرين والأنصار عموما. nde fedde ɗo kamɓe no jeeya e méthode maɓɓe manhaju maɓɓe hiɓe jokka ɓaawo sunna nelaaɗo maɓɓe on nelaaɗo men on Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓaawo sunna on hiɓe jokka ma kana alayhi ko wonno e mum kon ashabuhu wondiɓe nelaaɗo ɓen alkiramu tedduɓe ɓen radiyallahu anhum yo Allah weltano ɓe ajmaina ɓe foppu kadi ko alda ittintinnugol min almuhajirina immorde e ferɓe iwi makka ari madina wal ansar e ta kamɓe madina wernunoɓe sanni tolni o muman ka hunnugol ɓeɗo ko ɓeɗo wonno e mum kon en général ko ɓe wonno e mum kon e dewal e finde e gollodire e jikku e needi ko ɓe wonno e mum kon méthode maɓɓe on laawol ko ɓe wonno e rewru ɗon ahlu sunna wal jamaa ɓaawo sunnanelaɗon ko ɗum ɗo kadi ɓe jokkata. o wi wal khulafai arrachidina e lontiɓe fewɓe ɓen ɗum ko aboubacre omar ousmane ali khususan ɗon no herti noon ɓe jokkay sahaba ɓen fof kono tentini ɓeɗo nayo li anna annabiya sabu nelaɗo allah on sallllahu alih wa sallam awsa o wasike bittibai lkhulafai rachidina khususan o wasike jokkugol ɓe lontotoɓe fewɓe ka hertagol fa qala sallllahu alayhi wa sallam laɗo maki e hadis mo al irbad ibnu saria filli emo selli nelaɗo maki alaykum yamiri on mi waɗɗini e mon mi farli e moɗon bi sunnati jokkol sunna an on wa sunnati lkhulafai almahdiyina arrachidina e sunna lontotoɓe fewɓe fewnoɓe ɓen jokke on sunna ɓen ɗon kadi tamassaku biha jogite on sunna ɗon wa addu alayha bilnawajidi ŋatire ɗum ɗon e jarije ɗen ŋatire ɗum ƴakkirɗe ani ɗum ko kinaya jogagol hunde ha tiiɗa ɓe inna adda alayhi binnawajid o ŋatir ɗum ñiiƴe ɗen o jogitor ɗum ñiiƴe jogitor ɗum ƴakkirɗe sunna o wi mi yamiri on jogitago sunna an on e sunna ɓe lontiɓe ɗo jogitemo ŋate ñiiƴe e makko jogitemo ha satta keŋ ko waɗi ko wippitata kon aray yarli sunna nelaɗo on sunna ɓeɗo lontotoɓe sertata kono no wawi ɓe ara ɓe waɗa ijtihad ɓe tinno fi pratique ugol sunna nelaɗo on wano moɓugol alqur'an on fof waɗa e kaami e nokku nguutu wano e haɓugol ɓe salinoɓe winoɓe e ittata zakka wano e waɗugol lontingol méthode no ɓe lontiniri noon wano e waɗugol no saydna omar waɗirno dawawin diwanuji ɗin waɗi compte ministére ji inna joni ferɓe ɓen fof ɓeɗo direction maɓɓe on ko ɗo ɓe heno to joddi maɓɓe ndin alhaali maɓɓe fof ko ɗo e yimɓe suudnano sallah sallam sonnaɓe makko ɓen gueɗalɓe makko ɓen ɓen ɗon kadi ministére mum no ɗo fi militaire ɓen ɗen ɗon ko ɗa e ñawoɓe e ɗum ɗa wani sendigol ɗin diwanuji ɗum ɗo ko ijtihad dan jokkugol ɗin sunnaji ɗi ɓe wanno e muɗum nelaɗo yamiri e yo en jokku o maaki ka tentingol o wi wa iyakum mi rentini on noon wa muhdathati l umuri e piiji sincaɗ ɗin ka dina baka ka dina no rewire allah tawi nelaɗo kañum waɗano o wi mi rentini on ɗin piiji sincoyte fa inna kulla muhdathatin bid'a tabiti wonde kala ko sinca baka ka dina hara jeyanoka ka dina woni bid'a hum wa kullu bid'atin dalalatun kala noon bid'a woni majjere koko majjinta ko ɗo ahlu sunna wal jamaa ɓe cippi wonde
ko sahaba ɓe wonno e mum koko moƴƴi ko ɗum ɗon ɓe jokkata. Imana si tawi ɓe yi'ali dalil ka alqur'an, ɓe yaali dalil ka sunnanelaɗo, kono ɓe yi sahaba ɓen no waɗi, ɓe jokka e ɗum ɗon kadi. summa yattabi'una, reftiɓe jokka kadi alladina yalunahum, ɓen heeduɓe e ɓen ɗon, heeduɓe sahaba ɓen ɗum ko tabi'ina en, min alquruni almufaddalati l ula, immorde e gire ɓurnaɗe ɗen attiɗe ɗen. wa min hada al muntalaq nabawi, ko e nde werlitande annabiyankore ɗo, mana nde fokkitande nde laaɗo fokkintini ɗo, fa inna marji'ahum, tabiti wonde yiltorde maɓɓe nden, nde fedde ɗo yiltorde maɓɓe nden, inda tanasu'i, sanga poɗodiral, référence maɓɓe on ka yilteteɗon inne awa joni awa ndaren hunde kaari ko tawɗen ɗon wo jokken, ɗum huwa kitabullahi, ko deftere Allah nden taho jalla wa ala, wa sunnatu rasuli, e sunna laɗo makon sallllahu alayhi wa sallam. qala llahu tabaraka wa taala, allahu bajjo seniɗo on o daali fi hollugol wonde haray si poɗodirama fi ko taƴanta en yeddodiral ngal ko alqur'ana nge sunna laɗo on. allahu daali, fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila allahi warrasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. fa in tanazatum, si on poɗodiri, fi shay'in, fi hunde, ñawore hunde ka dina, oɗo wi no dagi, o wi dagaki, o wi no moƴƴi, o wi moƴƴa, o wi ko bidia, o wi ko sunna, on poɗodiri, farudduhu, yilte ɗum ɗon andugol ñawore mum nden ilallahi, faade ka Allah. yiltugol ka Allah ko ya yiltu ka deftere Allah, ɓana e lando Allah, yiltu ka deftere Allah. war rasul, e kanelaɗo, yiltugo kanelaɗo kan nawigo he nelaɗo ko honnu mako ɗon e ɗum, ko yiltitagol ka sunna makko, dara ko honnu sunna makko on ɓangini ɗum ɗo ko poɗodira ɗo ko. o wi kono in ko si tawi noon kuntum on woni tu'minuna billahi, ɗon gomɗini Allah, wal yawmil akhir, ñalma sakkitiɗon haray ko ni hanno wadde. dhalika, waɗu ɗum ɗo poɗodirgol ha gayna yeddodire e masala dina, yiltite ka alqur'ana, ndaare ko woni ton kon, e ka sunna nelaɗo sallah sallam, gollitire ko ɗum ɗon holli kon, hayrun, ko ɗum ɓuri moƴƴude dey, wa ahsanu ta'wilan, ko ɗum kadi ɓuri labede firo. ɗum ɗo ɓuri moƴƴude e ta'wil, firo. ko waɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti kon ka alqur'ana, ko ɗum ɗon woni gonga, ko laɗo maki kon ka sunna makko, ko ɗum woni gonga. wi wa sahabatu rasulillahi, sahabaɓe nelaɗo Allah ɓen sallllahu alayhi wa sallam, marji'u ahli sunnati wal jama'a, ko ɓe woni yiltorgal nde fedde ɗo, fi fahmil kitabi wa sunnati, fi famugol deftere Allah nden e sunna laɗo sallah sallam. ko waɗi ɓeɗo ko ɓe on talibaɓe nelaɗo, ko ɓeɗo on talibaɓe nelaɗo, janguɓe juuɗe nelaɗo ɓen, ɓeɗo goɗɗo wawa firde alqur'ana ɓuuri ɓeɗo. ko ɗum waɗi ko ɓe, si tawi aya jiɓi ma hadis jiɓike, en wawali ande ko ɗum ko fanda ɗon, ko firi ɗon, yiltoɗen e konnguri ɓeɗo, si en yii toon koɓe firi kon haray ko ɗum ɗon ɓuuri. li anna allaha taala, saabu Allah towɗo on, ja'ala, o waɗi adama tiba'ihim, wasugol jokkugol ɓe, saɗagol jokkugol ɓe, o waɗi ɗum ɗon sabila al adabi, ko laawol lette, waddalali, e majjere, washigagi, e yeddodiral, e luutodiral. qala allahu tabaraka wa taala, allahu bajjo seniɗo on o daali, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول ملندي كنلادو، شاقق ko lundago, sekugol laawol go, acca laawol nelaɗo ngol, mo lundike nelaɗo on, min ba'di ma tabayyana lahul huda, ɓaawo peewal ngal feeñanimo, o andi peewal ngal ko nelaɗo wonno e mum kon,
kono o woni wigol no ɗum ɗo haray no metti fi fewndo ɗo ko goonga hi ko sunnago e nelaɗo ko ɗum o maaki ko ɗum o wanno yen fof yen andi ɗum kono haray ɗo en daaray no feƴƴiniren fewndo ɗo piiji ɗin welaafi est ce que julɓe woloɓe ɗum ala wallahi no woodi si on tigi waɗi ɗum ɗo wa yattabi o jokki gayra sabili lmuminina laawol golngol wona laawol gomɗinɓe ɓen ɗum ko fanda ɗo na julɓen fof no tenti ko julɓen fof kono tenti sahabaɓen laaɗo ɓen e taabinan e taabinan mo waɗi ɗum ɗo Allah subahana taala wiya hino joddini ɗo no wallihi ma tawalla min akkidema ko jokki ko wallahu ma tawalla ko min wattidaymo e ko o jokki ko min akkidaymo ko jokki ko wa nuslihi jahannam min juɗoyamo ka yite jahannama min sunna sala ko uyugol ko juɗugol ko sunnugol min sunnamo ka yite jahannama wa sa'at masira nge boni battane wattinoygol ɗon tawi ko ɗon on tigi wonay final mum on finalité on ka yite ɗum moƴƴali no boni ko ɗum le idan ɗum ɗo lundagol ɓe sahabaɓe nelaɗo lundagol almamiɓe moƴƴuɓe ɓen jokkana sekana hoore mum laawum jokka ɗo inna menen ɗo menen ɗum ɗo bi 1958 ko ɗum men jokki ɗo ko ni men tawri mawɓe ɓen e i joni noon ceerno en est ce que a nelaɗo wanno ɗum minen min landa men tefa ɗum minen min tefa ɗum minen min sikkitaki ko ɓe mawɓe wonno e mum ko no wawi hara mawɓe ɓen ko woɓɓe go addi jonni ɓe woɓɓe go addi jonni ɓe wawano andude tefugol anda e ɓe ko addi jonni ɓe ɗo ko ɗum no selli ka sella kamɓe ɓe waɗino ɓe feƴƴi ɓe nanguitirtake koy ko waɗi kamɓe ɓe wawano ɓe Allah addano ɗon ko sellintinnanoɓe kono an Allah moƴƴikema ha joni defte ɗuuɗi karamokoɓe ɗuuɗi joni fi communication on ana landoto ka falɗa o si an a sellintinnaki a wi ɗon tun wajadna abana ala ummatin wa inna ala asari muqtadun min jokki minen komin tawri mawɓen komin ala ajtugol ɗum Allah dandoyayɓe kono an aɗa jogui landal molnagam o wi wala yu'aradu shay'un indahum min alkitabi awi sunnati sahihati bi qiyasin no jeeya e méthode nde fedde nde wonde nge janngude fi muɗum wala yu'aradu sakkortake falortake contestitake shay'un hay hunde indahum ka maɓɓe min alkitabi immorde deftere Allah nden ba awi sunnati ma sunna laɗon a sahihati selluɗo on bi qiyasin e eɓɓugol qiyas wala zawqin wona zawq o wiyete yani andirgol tunni wala kashfin wona huncugol wala gawli cheikhin wona konngol ceernojo wala imami wona konngol almamijo li anna dina sabu dina kan qad iktamala timmino fi hayati rasuli ka gurna nelaɗo sallllahu alih wa sallam timmino toon o wi komo faala sappanade en ɗo feddeji goo ɓe ruttiray aya alqur'an qiyas en ko noon qiyas wi qiyas ko eɓɓugol en ustu athawba mi eɓɓidiri mi eɓɓi concolngol ma ɓenna ustu omgal jurhi mi eɓɓi luggendi barme on ko eɓɓidirgol hunde inna ko ni fotata yaajugol ma ko fotata juutugol ma ko ni fotata sembugol ɗum woni qiyas on ka luga ka usuliyankoɓe ɓe inni ilhaqu hukmi alfar'i bil asli li illatin tajma'u baynahuma aw i'ta'u alfar'i hukma al asli li illatin jami'atin baynahuma ani ko joni hunde
ko salndu ndun e bindere nden ko jonnugol salndu ndun ñaawore ko bindere nde mari ko sabuna no nandi mas'ala mo ala ƴi'al e mum ala dalil hino mas'ala o ɗo kañum no mari dalil no mari ƴi'al ndaare noon tawi hakkunde mum liyen no woodi hakkunde mum no jogodiri no nandi ko waɗi ha ɗum ɗa harmina kon ɗum ɗon no e ɗum ɗo kadi wano hakkunde beere e dorogo beere no harmi ko fi honno harmini beere ko ɓay bonnayi hakkille si hakkille boni haray neɗɗo wonti kulli wonti mummunte waɗay tanaji hara hersa yahi kulol yahi e joni noon ko bonnata hakkil kon ko woni ka beere kon ɗum no kadi no e dorogo inne joni awa dorogo no harmi wano beere harmiri noon ɗum wiyete qiyas no woodi e askintiniɓe ahlu sunna wal jamaa ɓe jaɓa qiyasi few wono zahiriyan koɓɓen kamɓe wi qiyasa ala woɓɓe goo kadi ƴettoye qiyasi on juutini ɗum ha fayda wonde si tawi qiyasa on ari luutodirgol e hadis ɓe ƴetta e qiyasa on ɓe acca ɗon hadis on wano yoga e hanafiyankoɓe yimɓe waɗa ɗum e masalaji goo faljere ahlu sunna wal jamaa kamɓe qiyas bugortake alqur'ana ma sunna la sallallahu alaihi wasallam wala zawq ko wiide zawq o zawq e kashf ɗum ɗo ko suufiyankoɓe ɓen andira ɗum wolatu suufiya yahay e nder wirduji maɓɓe ɗin ɓe wirdoyoto ha ɓe inna kamɓe ɓe ɗani heedode wonde nden hakkunde meɗen ɗo e Allah kamɓe nden heeɗode ittama woni kashu kamɓe Allah joni hay hunde rido ala rido on ittama ko ɗum waɗi ɓe innayi kamɓe yamiroje ɗen ko e Allah ɓe ƴetta direct ɓe rewata ene laaɗo wona sunna wona alqur'ana kamɓe ala ko joni si tawi an e président on direct on wawi yewtude a composé numéro makko ɗon o ƴetta allo si on rewnta premier ministre ma rewa e protocole ala ko takkoyi toon joni a wiye tun ƴano allo excellence ko hunde kaari mi faala mi wi kamɓe ko noon hakkude maɓɓe Allah si ɓe hewti darajaji goo haray ko noon zaw ani ko jokkugol noone e wirduji noone e dewe ha e faamoya toon joni waɗa ɗum ɗon dewal no zawgu ko meeɗugol misal ɓe waɗa no wirduji ɓe wirdo ha nde wotere ɓe on tigi faɗɗe yalta ɗum yiya ɗon piiji hiito ɗon piiji hiito ɗon awa hunde kaari hunde kaari hunde kaari ƴetta noon ñawoje maha e hoore konko hiita ɗon e hoore konko hiita ɗon no gasa ɓe harmina piiji goo e hoore ɗum ɗon ma ɓe dagina piiji goo e hoore ɗum ɗon yani non natori wonɓe wiide kañum menen men ewnama ella ala ka men ƴetta rewɓe wa haysi ko jeɗɗo ma rewɓe jeenayo hara ko rimɓe fof nde wotere kadi menen men ewnama ɗum ɗon ɗum on zawq e kashf e ko wayi tawan noon ɓe yahuɓe ha ƴetti on méthode ɗon zawq e kashf ɓe innay o alqur'an ñawoje ko woni toon fi julde fi korka e hajju e ɗum no harmi ɗum no dagi ɗum ɗo ko beru yimɓe awam yimɓe ninalaniɓɓe yimɓe human binne tun amma hawas kamɓe ɓe yahi ha ɓe hewtoyi e daraja ko minni kon haton jinayi ɓe rewa e alqur'ana ma e sunna fi andugo ñawoje tigo toon ka lahul mahfus ɓe nan ɗum ɗo no dagi karamokojo suufijo e leydi goo e leydi araba goy yahi tawi emo jogii jiwɓe ɓen ɗon jiwɓe ko haaju makko wo ko waggol ɓe sina joni noon fii
yo ɓe yani fiwota martaba makko on cippo woɓɓe allahndagol karama koye ɓeeɗo ko sonnaɓe moɗon o na sonnaɓe am ko mawɓe maɓɓe en okki o woye kono menen fi amen on e fi mon on telen ka diina e ko harmi ko no serti o ɓantini o waɗini o wi a reni kon dow ga kon o wi mi reena mi o wi miɗo reni kon kala hil mahfus kon o wi min ko toon mi jangi wonde min on ɗum ɗo no daganimi ɓeeɗa no daganimi ono noon tan tewtolange ɗum noon de non noon ko leyɗe arab no hunde ko gisaji woodi ko woodi kadi ko hunde woodude tawa ɓen taaliba ɓen no jaɓi ɗum no weltorina iskin he allah okkiɓe tawa enen kadi kamen ka no woodi no wiyaɓe ko waliyaɓe kamɓe ɓe dagini ƴettugol rewɓe buy kono ɓe wasi taalibaɓe ɓen he ɗum ɗo ko beru amen menen de taw ñembuma ge ɗum ɗo menen min ñembatake ɗum ɗo mi nani noppi an ɗin ɓe yeehi ka amen ɓe waaji ɓe andi noon woɓɓe goo no iwi toon Fuuta Tooro ɓen nani ɓen no faala landade ɓe ko fi honɗum kamɓe ɓe ɓurtina ka rewɓe jonno ɓa jamagi mawɓike ɓe yewti ɓe inni awa haray no woodi komin faala hollude haray ka fi sonnaɓe ɓurtingol haray menen ɗum ɗon ko min ewnaɓe ko mawɓe amen ewnano ɗum haray ko beru amen ta taalibaɓe ɓe jokkumen dey taalibaɓe jokkumen e ɗum ɗon no nandema komi fillanaɗo ɗum hari mi ƴoƴi almuhim ko ɗum komi faala anɗo ko wi ɗo zaw e kashf ɓe yani hulatu suufiya ɓe yahay ha ɓe tawa yani ɓe inna probléme ala ɗum kamɓe ɓe ko lawhil mahfuz ko toon ɓe janggata direct ahlu sunna wal jama kamɓe jaɓa ɗum few ɓe ruttirta kadi deftere allah nden e sunna laɗon fi ceerno kaari wi'i ma docteur kaari wi'i ma waliyu kaari wi'i mukko ma almami kaari wi'i abadan wonɗo wonɗo konngol makko ngol ko iwtiray ɗum ɓaawo deftere allah nden e sunnane laaɗo si ari luuto ndiɗigol konngol makko ngol bugete imam maliki wowlino o wi menen karama koɓɓen fof no woodi komin wolta ƴette no woodi komin wolata hayke sina beriɗo ka gaɓruɗo on o sappi ɗaɓurla ɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam sabu honɗum diina kan timmino adnal fatagol goɗɗo si addoyi toon goɗɗo mo ɓeydi o wi ɗum ɗo kaka diina jeeya o we ahlu sunna jama innayi ɗum ɗo manque to ani haaji antumi mum dalli muɗum wonde dina kan timmuno sillaɗo fati allah subahana taala ko daali ka deftere makko ɗon alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum lislama dina alyawma hande ɗum ko hajjatul wada akmaltu lakum mi timminani on dinakum dina moɗon timmi wa atmamtu alaykum mi timmini e hoore mum kad nimati nemaji an ɗin yamirore nden haɗugol ngol wa raditu lakum mi weltorani on mi welanama on al islam on dina yon dina moɗon ko ɗum hande kadi kala goɗɗo ko addi o winno ko dina en daaray ɗum hari ko dina fewn nelaɗo alhamdulillah en jarama en tawi na nelaɗo rewran noon allah few sahaba ɓe rewran noon allah fes tabiina en almami ɓen nayono mi wiye ɗum ɗo joni aray ɗum ɗo min wattite sokeje mon nani on daaray toon no guerɗa mane min ala haaji wa ahlu sunnati wal jamaa nde fedde ɗo la yuqaddimuna ala كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد كائنا من كان nde fedde ɗo ɓe ardinta ha e hoore haala allah kan e hoore haala nelaɗo allah kan ɓe ardinta e hoore ɗum ɗon haala goɗɗo goo wonɗo wo wonɗo
ɓe hikkinta haala goɗɗo yeeso e hoore deftere Allah nde ɓe hikkinta haala goɗɗo yeeso e hoore maako nelaaɗo wonɗo wowon dalli muɗum qala Allahu taala Allah towɗo mo daali يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم هيك أنو يقوم إمبه جلبه لا تقدموا وتأم أرض دي وتأم فئنتو بين يدي الله يسوع الله ورسول الله رمكم تأم فئنتو بدي بيو يقول منو يارو يسوع فئنتو يسوع تأم فئنتو بدي ko yuti ɓaw maɓɓe wattaqullahu li allah inna allaha tabiti on dalla samim ko nanowo alimu ko ganda ka ñawoje si allah ñaawi o naya ɗaɓɓu ñawore goo wonde goo lundina nden ɗum ka siko nelaɗo men ñaawi ko ya iwti ɓawa ɗum noon wa yatagirno hiɓe fiɓi kamɓe ahlu sunna wal jamaa bi anna taqadduma wonde ardagol feƴƴito bayna yada illahi yeeso allah taala o towi wa rasulillah makko sallah sallam ɗum ɗo sababu ko sabu binnayi ɗum liddalali wonande majjere li annahu sabu ɗum ɗo min ittibai l hawa ko jokkugol mbeleɗe wal qawli ala llahi bi gayri ilmin e wowlugol e hoore allah ko wona ko alda e gandal wa min tasyini cheytani koye cuɗari ko seytane cuɗata kadi ko cuɗari seytane ko seytane labinta parana goɗɗo konnguɗi e kuuɗe lissaddi fi sakkagol an sabilillahi lawol allah ngal jalla wa ala o teddi o towi qala allahu tabaraka wa taala allahu bajje seniɗo towuɗo on o daali أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون الله سبحانه وتعالى وي أفرأيت داري أي آلي من اتخذ أن جوغتيدو إلهه رewteɗo makko on hawahum mbeleɗe makko ɗen o waɗi mbeleɗe makko ɗen ko ɗen woni Allah makko ko ɗen woni reweteɗe waɗi si tawi mbeleɗe makko ɗen ko wi wo ko ɗum o watta oɗo hara o waɗi mbeleɗe makko ɗen faale makko on o waɗi ɗum Allah makko wa adallahu llahu allahu majjinimo ala ilmi hoore gandal no woodi majjuɓe kono hiɓe anndi koye hoore gandal ɓe majji iblisa koye hoore gandal majji o yeddu allah e hoore gandal wa khatama allah uddi ala sam'ihi e nanɗe oɗo ɗen jokkuɗo faale mum on waɗi ɗum allah wa qalbi e ɓernde makko ɗen wa jaala o waɗi ala basari e gite makko ɗen rishawa tan on mbaali uddani faman yahdi ko hombo fewnata oɗo min ba'dillahi ɓawa allah ala afala tadakkaruna on wajitata ko ɗum ɗo holli wonde neɗɗo wona yo ƴettu faale makko on o waɗa ɗum yeeso ko deftere allah nden e sunna rasul sallam ɗum duwa wonde yeeso faale ma ɗumtire ɓawɗo wal aqlu sarihu indahum yuwafiqu annaqla alsariha annaqla sahiha ahlu sunna wal jamaa ɓe inni kamɓe wal aqlu sarihu haqqille laaɓude feeñude hisude indahum ka ɓeeɗo defedde ɗo yuwafiqu no hawrodira annaqla sahiha e eggugol sellugol honɗum woni naqlu e jangino ko naqlu koko egga itta e allah habaruji ɗin ko itta e allah wonde allah no daari ɗum ɗo allah no yamiri ɗum allah no hari ɗum e ko itta e nelaaɗo kon ɗum wiyete a naqlu si tawi ko egga kon itta e allah e ko itta e nelaaɗo kon tawi ɗum no selli eggugol ngol no selli haqqille sellude ɗen jaɓay ɗum wa indal iskali sanga yimɓaye yo gaddi muna naqla wala iskala
ɓe ardinayi ko egga ko ɓe ardinta ko waɗi jiɓilɓi ko si en wi'i ari luutodirgol hakkude haqqille ɗen e ko egga kon ko egga kon no selli joni no haqqille ɓe wi'en haqqille ɗen nangali ƴettali ko honduge muɗum ƴetteten ko ƴetteten koko egga ko selli ko li anna naqla sabu ko egga kon la ya'ti addata bima yastahilu ko gasata wonde alal aqli salimi e hoore haqqille selluɗe an yataqabbala honde jaɓata ɗum wa innama ya'ti andu ko egga ko selli kon ko addata bima taharu fihi l-uqulu ko tawata haqqille no wawi weemude mum wal aqlu salimu haqqille selluɗe yusaddiqu naqla no gongina ko egga kon fi kulli ma akhbara bihi dendanagal ko egga kon ko humpiti kon wala aks wona meñidi muɗum wona wigol haray ko egga kon sellinta kala ko haqqille ɗen ƴetti kon mana ko haqqille duwa iwtirde e ɓaawa ko egga kon wona ko egga kon iwtita ɓaawa haqqille ɗen e misal nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o makisi coongi yani e ko goɗɗo emo woni e yarde wota o ƴawnungi o bugo ha o ñoƴƴangi ngi muta sabuna gabitanwol goo no wondi e ñaw ngola gabitanwol no wondi e lekki ɗum ɗo ko naqle ɗum wiyete naqle koko egga nelaɗo makani en ɗum eggama wonde ko nelaɗo maki ɗum joni noon goɗɗo ina no min haqqillande ƴetta ɗum joni coongi ko honno ngi wonirta ko coongi wooti gola gabitanwol ano mari ñaw golɗo ano mari lekki inna kadi ko joni ko haray on tigi waringi pisese on tigi mutningi to no gasa gi maaya ko fi on tigi waranta coongingi haqqille jaɓa ɗum mo waɗi ɗum haray huwa qaddama al aqla ala naqli woɓɓe noon no woodi bus bugotoɓe ko egga kon hara no selli ken sabu kam noddita go inna haqqille ƴetta ɗum haqqille jaɓa ɗum e handi goɗɗo goo wi'itiɗo ma wi'aɗo mufakkirul islami ko miijantoɗo l'islam on miijantoɗo l'islam on wi'uno o wi hada l hadis ana arquluhu bi rijli o wi oɗo hadis mi dampiraymo koyngal angal wo haqqille ƴetta ɗum few o wi oy kadi e tummodiral goo o wi qawlu tabibin kafirin awsago indi min hada l hadis wo docteur jo keefeero ɓayi mo jangi fi cellal e ñaw nelaɗo janga fi médecine ko honno naadi nelaɗo wolgol fi médecine ɗum ɗo ko cellal ɗum ɗo ko ñaw o wi kanko konngol keefeero mo hoolaka makko ɓuri o hadis ɗo ahlu sunna wal jama jaɓa ɗum kañum ko gonga wonde naqlu on adda ko tawata haqqille weemay tawa ko yo wat taslim tun ko yo jaɓu fi lette qabru no neɗɗo lettirte ma no malakul mawti warirta neɗɗo no ari noon wano hadis barra ibnu azibin radiallahu taala anhu nde si tawi julɗo gomɗinɗo mayde arani ɗum malakul mawti aray taw noon de groupe malaykaɓe ɓen no jogii wa kasange no jogii coñcol urnagol ka wonkikin tumbe ɓe jooɗo ka gite hatti malakul mawti si yaltini ɗo fi wonkiki yaltini ɓe accata wonkiki mberu maƴande yitere junngo makko ha ɓe jilo wonkikin e juuɗe makko ɓe tumba ɗon ɓe ɗumanno ɓe naɓɓe ƴawa dow ha ka hadis on hattoy ɗum joni inne yani e nder seconde goto
wa yimɓe guluuji sappo maayide nde wotere nder aduna o ɓeya ko Chine ɓeya ko Australie ɓeya ko Asie ɓeya ko Amérique ɓeya ko Afrique ko honno malakul mawti ko o gooto kanko e groupe makko ko honno ɓe wawata ɗum no fof tawegol nde wotere fip par ce que no wawi haqqille no wawi weemude ɗo miijo ha kono yusallim laysa mustahila ɓayi joni ordinateur no wawi jonnede yamiroje ɗo guluuji nde wotere o waɗa ɗum fip o waɗa ɗum e nder seconde ɗum ɗo ko neɗɗo moƴƴini masalan no neɗɗo immintiniroyte joɗɗine ka gaburu o joɗɗine o lande a yetta gaburu o no towa no woɗi e nokkeli goo wano Sénégal gaburu ɓe pide wattake koyo leydi ni watte hoore mayi ɗon direct wa awo putere ma awo jaberere joni so tawini o yimmi keɗen o jooɗike ƴurayno on gasa o yalta hoore ne yaltiteno kono ɗum fo en yiyata kono haqiqa tan no woodi idan ɗum ɗo ko ɗum woni naglo no adda ko tawata haqqille weemay kono ko tawata haqqille wawata jaɓude few naglo addata ɗum ko ɗum waɗi ibnu taymiya no waɗi deftere jande dar'u ta'arudi an naqli ma al aqli pottingol wonde buɓɓodirgol hakkude ko egga kon e haqqille ɗen buɓɓodirta few idan wona yen ƴettu haqqille ɗen waɗen yeeso ko egga kon ɗum ɗon iwtira ɓaawo andi no woodi woɓɓe goo ko ɓe gonginirta won yoga e ayeje ma yoga e hadisaji ko tawi science on yaltini tawi no nanodiri en wala way ay science on way andi ɗum ko gonga puisque science on kadi no wi ɗum nano haniri ko yoyin no science on ɗum ɗo ko wowli kon science on ko gonga puisque alqur'an o wowlino wona axe o wi kono wala yuqalliluna ɓe fanɗinta noon kamɓe ahlusunna wal jama min sha'anil aqli fiyake haqqille ɓe yawata ko fiya haqqille ɓe noon haqqille ɗum nafus o woye ɓe teddini fi haqqille ɓe mawni ko noon haqqille ɗen tun gaynata fa huwa haqqille manatu attaklifi indahum haqqille ko ɗon woni wengorde maka wengete fa walle ɗen ani sino wi e kaari waɗu hunde kaari ma accu hunde kaari ko so tawi o mari hakkille ko haqqille ko ɗon woni woni manatu taklif ko ɗon ko fawa kon shariaji ɗin ko ɗon agga walakin yaqulna kono yiɓe inna al aqla wonde haqqille la yataqaddamu ala shar'i wontata yeeso sharia o wa illa si tawi ɗum no wawi wonde lastagna al khalqu ani rusuli haray tagorno no wawi yondinade ga nulaaɓe ɓen innen gasi joni ɓay tagorno no mari haqqille joni ɗum gaynaniɓe ɗum ha to jina e nulaaɓe alayhimu salatu wassalam yo Allah waɗɗu e julde mum ɗen e kisiye mum ɗen e hoore ɓe nulaaɓe walakin kono ya'malu haqqilɗen no golla dakhila da'iratihi e nder kuruwol ko egga kon wali hada ko sabu ɗum ɗo summuɓe innirama ahla sunnati wal jamaa nde fedde ɗo litamassukin sabu jogitagol ɓe ngol diina kan watti bayin e jokkugol ɓe kadi ñentingol wa taslimihim e jebbilagol ɓe almutlagu fesgol alda e wiigol siwona li hadi nabi sallallahu alih w sallam peewal nelaɗo ngal fi kulli sahiratin wa kabiratin kala fanɗu kon e janɗu kon zahiran wa batinan ko feeñi e ko suuɗi idan nde fedde ɗo fi haqqille ɗen ɓe jaɓi haqqille ɗen no jogi rôle no mawni ɓay no wirɗen noon kala mo mara hakkille o wiyatake yo waɗ o wiyatake yo accu kono haqqille ɗen tun kadi wonata indépendant inna no min kala ko haqqille ɗen jaɓi ko ɗum ɗon yayte e ɓaawa muɗum si tawi ko noon nu haɗe no hato jinano Allah nulaɓe ɓen ɓa yimɓe joni inne yo yimɓe yoɓe debrana hoore maɓɓe ha ɓe anda konno Allah rewirte ɓe anda ko moƴƴi ɓe anda ko boni ɓe anda ko hani ɓe anda ko hana hato jinano kono
haqqillen ɗum ganta yani hakkunde haqqillen e wahayu on no wawi wa courant on e ampoule on andi o ampoule ɗo o himo jalbi kono ko si courant ari si courant ala o jalbata ka ko oɗo woni haqqille ɗen ko courant on woni naglu on kono courant on tun kadi si ari tawi ala ka o yaltitata andata ko fes ko nafs ko ɗum ɗo woni misal pratique fi hakkude ko egga kon wahyu on woni iwrude ka Allah e ka nelaɗo kañum e haqqille neɗɗo on haqqille neɗɗo woni ampoule on ɗum ɗa woni courant on qala allahu tabaraka wa taala Allah bajjo seniɗo ngo daali فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى ودالي فإن لم يستجيبوا لك سبجاباك ما أن لاب بنوتاك ما بيوترالي باوما بجابنالي ما فاعلم أنه annama yattabi'una ahwa'ahum andu ko ɓe jokki ko faale maɓɓe ko mbeleɗe maɓɓe jokki woman adallu ko hombo majji ha hewti mimman ittaba hawa on jokkuɗo mbeleɗe muɗum bi gayri hudan ko alda e peewaɗinalla immorde ka Allah jokki tum faale wi min ɗo min haqqillan jettaɗo min ko ɗum ɗo mi yiɗi min ko ɗum ɗo welatanmi min ko ɗum ɗo mi faala inna Allah tabiti wonde Allah la yahdi al qawma zalimin o fewnata yimɓe toñoɓe mbaɓe suɓike toñugol Allah fewnata e fes o akkideɓe hoore maɓɓe إذا نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله الدرس في الأيام المقبلة أسأل الله وجل في الله أن يوفقنا جميعا ترك الله يو الله فامي دينا كان فامو سللو o arti ken kadi finde sellude o waɗa en ardinoɓe ko egga kon wahyu on e hoore haqqillaji men ɗin o danda en ɗi feddeji e tawata ɓe oñike ɓe woni oñiɓe oñoɓe ko waɗi ko woni sappare ɗo kon sen janngoyi ka defte ahlul kalam yimɓe feddeji tawa e hunde ko ngalɗi no woodi e muɗum ha feƴƴiti yo Allah tabintinno en e finde ko sahaba ɓen wonno e mum kon e taabi inen e almami ɓen e yimɓe moƴƴuɓe ɓen wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin